Tingin Kosrae Paing kung Jo. we kom in Paing met las Kosrae ke pelsinge. We kom Paing we met las na ke wa Kosrae aklen kat las kat mo las e kaksakin kat ke pelsinge. Then wana pel na ke wa kade oro mai na kadinak fresh ke pelsinge ke wana kadak ke min pel na ke wana manas like share ye telegas lowos but live gas lowos na kade follow me tak ke oni ni kesla pro ni kesla scientific interest Agat case pe pelching na kanila tikin magil, Mr. Shirley Dara, one lalos o arshkaf lalos to pelching kat met kulacnsap ngay ako na wiko kikas mo lang ka. Nag pelching wanang akalam nga some like share life kaso kutin pel na katago. Nagkakadam ta pa na sano shakluk kagat share like sharing in na sano pen na si mo ita kate si talon so kung na ticker so kung pen akalim yung mga na first year like and share tikin tikunon so kung nagat first na bit na ge Okay. tingin na kate si tal kunon so kung sano me ina si mo ita Okay. na mitwas ko try na share life kaso
Tingin pankom. Kewo. Ewo. Kulo ke. Ingin na kada ko ya kadina ko la uchak na ke me. Proin Okay. kesla. We from in kesla ke pelchinga ka. Kachipet ka na rules met Kosrae namanas like share ke pelchinga. Katin pel na desomral tikin tres kal nanda ka ra la proin kesla. Atak fafash na met. Alewo, kulo malap. Kulo malap. And we compare na kalen much matagal ke comment chinga piangange. Ashkal. Tingin magil ikaw na siyong kulo malap. Kal tingin wana kada kalam mi pianga ngali mo as mo chilu ngina ke life flasho Alright. life gas flasho sifil be ispela in Paing met tas Kosrae namanas wana ko slie banner chingan like share ye ke pel chingne na wana kada kalam mi kada sumneral tamle tikin tres kan landa kai kesla ke ship broy tamit tigel broy yo kada shital kun onin kesla last ke KahsInKol ke pel chinga Kulo malap. Namnas we got Lomalap. Kaya gulo wana nga kalamya kada zum neken Washington tigin Trescal check nas gesla pela ke siproy gulo malap. Well, kulo malap dam lilipan. An orana ke ngor sa tako. Naknas Kosrae ma uchakwi kataria. Katsegan in siya ke pelsinge. In siya ke kasalan kat fakat fashnamet ke makat matayang na kayo. Katagan ni broy. Kat pasta yetom kat flat lash. Insul peta kam tayang nagkaslom in lutut ke kaslom. Inkaiyen wetok len porongo. Posen kaslom. Siya kum sang bensin met saplom. Ke met palalom. Fin na masap na siya Moses. Mainge siyak na taka. Inkaiyen kat ke pel makatash ke musengenge. Kum siya tuwi ke lang silom na siya kat papa. Mayin ko mitalakat Mwet kat fototo len mapespes. Fototo len lang silas na sinsi. Ne oingi kum siyak na lang sikat, kum siyak na likikat, ikat mo nagsilens sa asya. Insul pali wala na nalom. Banang ke, oye makatakilen ke, yokyan lang silom na siyesh. Ke shalapi alaliye. Maingi lutikat pe. Kum nanaknas na siyesh ke mapespes makatafong leke. Nanaknas kat papa usik ka na siyesh. Katin nanaknas pa na sinmatwiyash. Lutikat ken ganek pa isu waslom. Kulo malap ke katne egen met kuluk. Kumetaf tutulelasha kumsyak na lang sikat. Orekma kat nagitok shenlom. Panang ke KahsInge kikatakan na yetom inkayen. Ui fake ke kaslom. Kat ngeshe ko naknas na sikat. Kat ngeshe ko minakkayekat. Kat ngeshe ko mindutikat ke KahsInge nanakmanas. Kating kanta fulapin na sinmat lilimat nila. Malutut makumako na siya kay KahsInge kat pre-pekatari. Kat si feedback siya singi kasalom. Takalan nga madalamin kol kat kimana kayo ang tayo na kayo. Anak na swikat matwiyas na kayo. Kifafasya slash, Kunokon lash, kimakadakot na kayo.
en na kayo mafaka klar of total leke kat ngesesim kat papa kuminak phone ye maing in phone na yurin met lash magum ikesten chien tagalipsha panagat ngesesim ki kolon ngan medalom in kol kat ke kasingi ki magat ntang nagekil tien kaslom kadineta la kaslom yan netuk mapakpak painang telak dinalna okun inkayen tagayin nututke kinim kat papa kat faklo malakusyo amen Tablipan belang flok na room Pen long Akan long gulong malap tikin. okay Right? alright Chipe ispela in chipe painment na kayo lash. Pangen ikeslaman program mo. Siabe kudin announcement na yak fashir ke pelsinge nakat fasong mutawaek wana tikin elakalam yung Kunokon ma akketeyac na ke mandi na ke shetya. Ako usli pe inge na la tamil chelil wangen tikin megilil wang yorosho iko naro fashlan ditio iko nga compare is Monday tikin treskal ara Tuesday nga Wednesday el tosta nga Friday naldagaro shetya ora faculty na ke tosta ara ke belchinge announcement la so ino na pel na kayo kade ngishe proland na kayo kat ke kulacnsap ko orekma kadash ke KahsInKol mishenyo na wipe kade kai fi malag wana Porongo pro ishe ngon gadi news kat pen kat ke kai shi Kunokon nge ni kesta pen shi na kayo mai ta akollah pen ngong me Porongo cash mo nge na ushe slide check din bel katin academy sifema na ke kota shinge sifa na ke week nge emerito na gat fa follow mutawaek ke kashilin direkta metinga ushe slide na ke bena akulen ma katli tlikwesh ma srikrik pesh project pel chinge ke KahsInKol loso mandine ke frete tamtal rina tlikwesh ma kulacnsap pe limited keeper Peki Steve Sikra met weer ma srikrik Kunokon ke wiksha katakulen ko uspe namna fin kom long che som follow up kom long beliti oye ko compare notes mataliki ko Kunokon ma srikrik petari ke pelching na namna fana akketeyac ko sumna ke me slide chi ma akketeyac note na tasho ko sife ke weekne ay pangen well kadash ke winter December January February pange malim saflah ke koto pange kadash ke lesin a singal sie pakatash kengen unit tolu mol ke tokoshalan gat lesin singal na ke singal sie na kadash ke lesin singal sie ke weekne Porongo Nukewa Nuke Saflah Porongo Nukewa Nuke Saflah meto singal sie fosit kos na singal megor longo na ke longo lakos pangen merita katakal mi pianga meto singal sie fosit kos na singal megor longo na ke longo akos Porongo Nukewa Nuke Saflah kitak siya pangen fos longo Mwedinen machija jelara inkaiyen orekma usrnguk we elos tiana forla ligi makuluklalos inge inge srikrik ke shenyo pangan Kosrae akwotna na shitbe wikom riti kitak shenge Mwedinen ma chija jelara inkaiyen orekma usrnguk we elos tiana forla ligi makuluklalos inge inge agada mutawaek akyohkye kitak shingen na ke melut ma etaga ke mandi na ke shette na wifa klosi la tikin treskal ma etaga pe ke kapin mel duti la shoye ko
to gepelching pangen announcement to market Archeros akyohkye chill tigin treskal dan to be Paing met large announcement may na nakfashia gepelching at kuno malap kyaslan ment nagawa wana tamli children akademia ligia kamenan ligia la komarsya to akademia la komarsya gepelching at kuno malap tigin treskal ngamay pangen fin mo akyohkye may announcement nagkasing Kunokon ko nag-oyema kadak kalami piang na first na me. Okay, may tiging akyo. Okay, may tiging akyo nga. Sida kinon sa kong na katfulo ko nga me sharing ma tale monotone me to nila so ika. Well, akketeyac lumalak. Well, namlaliban. Kulon singkat ke. Kumkan long. Kalalong, kulumalap. Well, ngaki sidal ngaki usion sukungan inkayen be enlighten dagi mga kumtang lagi. Oh. La wangan naklu ke masih kata askeng. Dengan fak kata sikion sukungan malal alal pingi malal digi sangkila Golden Voice lanen Seattle, Kosrae Seattle, church bangan, choir bangan.
Na elos terike ton sungan na siya besta siya metlash finanya na besta Luisa siya lashin naslalbe. Nara katala emotional ki on sungan ki oreka. Tronin dasor lagi choir yaka. Nara katfindan ka na kay malutut siya na kay week musenge makat matayang na kaya nga Kaya pa si makumefin long kunokon makadak fashion nga pa. Nga ako min silela auliak. Nga ako min silela auliak singa na ke eternal life singa. Kadin kain kanekye. Di relevant silan kay si kunokon nga na ke. In masang rela ma phone si makat akwot na kaya nga. Wang nakluo ke mga sikatash kaya nga. Ashtalikluo finan Kosrae ki 70s. Dahil som wishi del line and ponpe orekalig kay si municipality swingi. Na Kosrae punglepan da tuani line mang and ponpe. Astalik na ito yak si finan ponpe. Ke kasha siya. Na asme kasin lu finan Kosrae. Ale ito yak pe mo yaldal. Nara kisiyay singe Taliksi ma mut kiyak Kosrae mo eka nista yakimeta singe ya el pacl. Kasin sila nge elsa. Eleta stato. Na elta sommetliki kumta kadeta nage kasha singe yakimeta ala. Split second para la difference kaya. Na el tipirla na sommonelta stato. At tipun be singe kufta shukilya na pelsi ma soon line Kosrae singa isla, number 1. Kalimdari. Na inge na fo siya klase akluo. Dahil mo ana siya akluo, punpe si Kosrae si siya. Na amen si rekla, leupe amen na ni. Kosrae siya madari, lektolo. Levat ka ki round siya. Elkadesta ki round siya. Moral of the story is, akluo si patela amen kaya. Matlunga amen kaya. Wangin akluo ki mul singa kumashkenge. Eternal life si fun na. Finka tram ke aklu, ka tram ke hell. Mayen, either kat maul, kat misya. Nakira ka kita ka matayang na kimalan kat nga Ko seliye na kimalutut nga na. Malutut nga taklalit na fall. Bakat na tak mataysis na kipel. Napana nga nga, fadi kong kumin share like ye makatash ke Mayen, mga ekasikat kimaul la siya. Especially kipel singe. Makadetala, inge furiak finan Los Angeles. Aksok nga pa, sokek, masala nga. Earthquake pa, akketeyac nga, flood nga akketeyac. Skimot ka fin wotla delafon, communication la ka, sharom la ka ken kata shwe, kate faksi fi kaskyentesh na sinkat. Suke kashala. Ay ngayon kipel si mga kumin fag ke kastan kata, wangin pelash na ke. Priority la siya. Kadi naka-indection loang na kaya. Na pa na nga kingata ko na yineng nga insulpe. Continue ta wala orekma lang ka ata. In fast na meta. Kadin fighty kong kuminsulpe. Fighty kita mweta. Som fakak na siltal. Ano ki metal long laikos. Singalal ko siya kalim yun na siya. Kos tip sila on sigulan choir. Golden voice na nin. Alusia tala. Paing. Kaya ang siya uksi mga makot na win. Napayan ngayon fadi kung kuminta ka wikat, kiyam daw nag-entirety nag-saflah iya, may kadako lang ka din shoot. Akketeyac na wawo na siya sa kimakat pakanak, breaking kimaluto da, inkaiyen kayo kimula siya. Klomalap, pangay mga suru ka nga, flok na rin osla siya, na Mr. Lipan. Flok na rin, klomalap. Klomalap tiging tres kalge, sham in Paing we announcement si lu makumrela pe akyohkye nga we kuminakalin mataga shamla tokol tikin mekilinge tamtal email ta kulomalap wanglas nangan Klomalap. lokar sloman neshwe toshi kayo Well, neshe be you for welcome. Half a day kulomalap Afatata manuaw. Namanas wana kadakal me pel na kayo wa evinash comment chikum gelkiye wana may tlash mataga sham na namasta ka na gelkiye na kuslong sham lal tikin tres kala
te aklu priority si pa focus si lash pa me mol mapat sing na tay ketla fishing singa na sil tamlay shirle long time ago 10 years ago el taga wala tikin treskal na taga mishinge tikin makilil taga pe we kulacnsap sing talle pos met taga in we kulacnsap na ge online ministry si ka KahsInKol nan met Kosrae ge pelching kadalle is pela nalle kaksakin gat ke mai ketla ka kulacnsap sing focus ay nash ke ma si tikin treskal lakkalan minga nakatakilan pa met lalal fung west na kayo finan Kosrae churches lash na kayo tawi na kayo lash Osh Kosrae shainen Kosrae kulacnsap sing kadina na kadin na fashion met na ke oy yeshima chisha jel taga na ke el taga moli katlan no fon na man gat na fon of total kadinin na inkeyec in mo so kung ar katil na ako na tari promise tayo na ke Genesis story for sing makers. Now with that being said, kata taga na ke me maluto chemet nga osh ip si fan na ke for share taga ke sos wasap ta si ip si fan na ta si fair na kalim mo inko epalike na ip si ngan pa taga mo soswa el Porongo LEUM GOD soswa el Porongo LEUM GOD when I'm subtopic siya again supporti inko palike inko epalike wana nga kalimia soswa sabta si fosina kaya metiga tsomikweya fos yangan wana pel na kayo wakating si katesh background na kaya malututsingan soswa kadita la pangipuk si mutawaek history lan talik na tingkat nga tingkat kita history lan talik na tingkat nga kat sumtay kaya puklal soswa somne kaya puklal Esther pangay 12 siyeme tikin tres kali lakkalin mega tikun onsukulana 5:12 5:5:12 5 siyeme dapame Torah Palo masapan Moses singan bamta ke history soswa na ke history 5 siya luungan pa wisdom poetry literature 5 siya aktulungan pa may palayok ka major prophet mas singan lu siya singan pa minor prophet na rela puk tongol yan na phone na pangay puk siya mataga rally history ka samtay history siyumla history lan talik nitin gat nga wana in the pick up ke sapta tongula kos ke Deuteronomy fingat liye na Moses taga kalwini masa tukunyang ngawul talik nitin gat ngan time me yan maisis na papala kalay me kadita samram sa kung taliging nga gaywa tal pastor inuchak in faith ko Esline kenen when makati lulay na si Librem ke siya na sisingan lu fos siya na ke tolu kasi pe siya na sisingan mekos el promise siya tari mo lesangen siya na talik natin nga na ngayon na malutut siya nga background siya nga tukun yang yan Moses siya taga si per kalwani masap may taitakyang na silos in Mount Sinai na le pass over the baton to Soswa na vingat somli la mekalmen Soswa na kaya sipro na Yeshua na ke me kalmen pa Yahweh saves ka Yahweh is salvation na vingat mut ko topic singan ka title singan na ke New Testament na mirror ritari mas may taga phone na ke New Testament Jesus Christ Jesus naro
title singe is fitting na sil soswa len us talik natal talik natingkat ngayon uchat na matan fel kenen Island way when na akollah God my promise in mula lang mo ito ilyat na kamatan fel olan singe na akketeyac na ke shuf singa lungan wana in banganan chima tafayak me soswa kemaulan aletayak la el met kulacnsap silan Moses el met kulacnsap silan God na Moses el wanalen disciple el matayak following Moses na belsi ngay akollah mut ko yung malyayangaw sapta lungula ko fos lungulya ifin pa fos singan akalan nila soswal mi siya ke el yasok singaw na ifin katli background singan yangaw yen Moses soswa kelap makayin na from the old me full him at the cross me Red Sea taka el na kelap makayin na pa utsak cross ye Jordan inais na matan felingan tasking na yok shibang Kadil sila Kadil was grooming him in his young days Moses lan mi siya the Mwet siya soswa Yahweh saves Yahweh is salvation akwa gidari nakadalong samsam lan God na siya soswa len ilya fossinagaya Evingatle sapta na fonchingen fossinagisian algo akalemye na repeat sifac inge apalaik fossikor fossia fossingal algos vingom som ready fostolungan na el emphasize inge apalaik el repeat el kalwene inge apalaik na el relate el captioni mission siya may takyan na siya soswangan siya reflect his name Yeshua Yahweh saves Yeshua Yahweh is salvation nakatakalye na New Testament na nakatakalim yan na chisya yal dagan mo ligatla narakade pangan background srikrik may isang kasikat kading fast na med nakatsum liya force by force kading nila me si kadil tramon na sil soswange na ke mission si male utsak in katang na matan fel chenge efo yok shupe na si kum kadala mo shafta yen malutu chenge men na si kum mishenge tamasi kading si pe loin na ke la me akollah God el temtana ni mang nail tako mo akyohkye krumi metla ngayon tuku in prioritize ye masih interest kalilak kalamin elos in shes la kengon elos in tesya ngayon dintu na ko kya ako lan God nga so musi ma-reaching kading we mat nagawa read di kapel chinge pangan me ma-reach ngan we kum read na wana nga fact pian siya wana in subtopic singan na ke sifil lulap singin ko apply soswal Porongo Nukewa God I think liye pange matakal kya pa kusay na ata so saplan God na sil soswa tigun Moses met kulacnsap lang LEUM God el mi siya LEUM God el kaskas na sil soswa when natal none siya ta met kasal al Moses fact Moses met kulacnsap lang el mi siya inge kom tuya us met inge fade shaslang fel Jordan na ke enchingay sang na elos met Israel na vingat lieta na in weapon natin akollah soswa
Katay sam sukuma sam kinyak ya wekya saptay gasya kalimila moshil sa sapela met kalinga yak song. Elos forla luona elos soswa kela fatmo elos kain ilyak na la. Met siya na phone siyangeng. When put flat talie met na yok elos lie gematan felkene. I think at lie me tuyak sila soswange kadel jipe akalim na sil. Met kulacnsap lak mi siya. If you got some servant ka casing an akalimia ke sapta singa pel tolu. Sapta shemit akalimila specifically say Moses in met kulacnsap siya. Now if you got some sapta longolakos marela puk singa soswa. Wana na spel singa tolu pe shaya akalimia. Moses in met kulacnsap siya. Moses in met kulacnsap siya. Now if you got some na ke akalimia ngamo soswa sapta longolakos fos longolia. Amna som la pa ma singa la soswa le me tang pang pe met kulacnsap. Na bang mind frame jima katil fat na sil Moses. Na sil Moses na nge na les fat na sil soswang. Kung met kulacnsap siya. In other words, kung met mayong siya. When Yeshua saves, Yahweh saves, Yahweh is salvation. Feeding na gayne siya nga soswa. Met kulacnsap siya main utya katang na fon na en. Maton felgenen. When na akollah God, kaya may dakyan na siya Abraham, Moses. Soswa le fash na met. Le utyakin usyak metlan God nga in molalos le na relic ibinengan. Naka 3D force siya bang transfer siya nga. Moses yan mi siya. Na nga nakadil som na soswa. When natal none. Then tuyak awal Moses. Moses met kulacnsap lagel mi siya inge kom tuyak e us medinge e fale shasling fel Jordan na ke enchi nga sang na silos met Israel. Yen na kay waku sa fash weo nga shot tay malawos when ang ata fat na sil Moses. God ulailalan God na sikom ka na sil Moses ma kadeta ka apply na sis. Kat sige loin na ke ulailalan God ke plan pelching. God ulila el faithful el aru. Manakwa el fact orekma. Manakal ulila fash. Pangi katching. El te wena katchayama masulela. Mweta som kuflain katching kuflan topu. Katching kat moulje bang. El di manake while own the land. Nara promised land na sil soswa. El pa create and Canaan, malak pain nga you gonna go dig it. Nara el fakko na siya. Inko apply. Usmet lag ngan ilyak awal la Moses continue na ke mission siya mga tasang na sila pram Moses nga when pa nga soswa Yeshua. El dagain me molela. Elba inkaiyen lango. Yahweh is salvation. Nakatsum na ge forsingan yen na kay waku sa fash weo nga shoot na tayin malawos nga the fact na si Moses. Yen na kay waku sa fash weo nga shoot na tayin malawos when nga the fact na si Moses. Si saklo ke mispronunciation siyan. Tabangan. Akyohkye mepa katindiyen singan manay nusod katesh matawan felsi makatliye pa na may unyak nani musyenge ke katsam lash nga la ulailalan ka ta ke witafung la mail fa ka yak fashiya na shayin pa na wana nga kalimia el para la kasawa fel mala li honit manan lang chira ke laurel nakadali sakola faklal na sil soswang soswalen Porongo na
Kada taka apply na shish muching ita na kadash pege mayunchi. Na mayunchi nge chichel taka kali mimo, it's not a physical mayuna, it's a spiritual warfare. Na if in katri sham from lan God ke force na ke akos na ke inge na ngeta na el facto in akketeyac sos one kalem kella ownership lan en na fon na malo. In pelching en kenen sisisla ke lalal fungi bakante. Alu na ke masulala kaino ya bakante na shwe. Ngeta te lalal fungi kachila le prema shik up nge. Na sos walen ucha kanaus na fon na nge aki a shali ken kenen na ke shuf singa luong. That's a big tasking, that's a big mission. Nakadito la sos while the gun factorment if in Katlan Moses, ko Katla le prem, I should shake up the well. When it by in control, before Shakos told you akalan minute. Now, if you know all that maps, in fact, Marshall Jimaka Trump from Queen, not we young and all that. The engine upon my own, none of machine, forescan, wait on the Lila Malankat Paing. Nang ako may taka penake in academia. Kaya ingin ang loose map siya nga shopian nga tigin treskal naro nga flop na ke ipsingan. Okay, kulang malap. For Shako Shakalamie, Paing Marshall Gen lowos, mutawaek Mrs. Air, Ucha soon final Lebanon Epang. Sifil mutawaek infel lulap Euphrates, katalep, Fashashlan enlan may eat, a Saflah ke mea Mediterranean roto. Na vingatli map siya mga kalamie, epiang siya na ke faksi ke for Shako shne. Ito ka na si kumising ito na en lulap si masam from kunya kingin ang ito ka kalim ito na panganan singan masing. Ko Marshall si masam from kunya ngan pangan. Yen may sis eten ngan Pershipa in the south, so nane Mount Lebanon. Pangan Marshall. Now from west to east, mutawaek ke Mediterranean Sea, so nane ke Euphrates. Euphrates so nane ken sisayangan. To the east. En nalalap siya. Matan fell pakande naslinan kenen, alu pakande naswe, a factual god nge pangan Marshall chinge soswa. Watch ako sa nakalimya. Akalimya. Ulay lalan kat na siya soswa ke fosya ako sa akalimya nge. Paing Marshall ke en lowosa. Matawaek yen Mrs. Air uchak soon final Lebanon epang. Sifil matawaek infel lalap Euphrates katalep fashashla enlan met eat a Saflah ke mea Mediterranean roto. Soswa wangen medefa katangkumle kelusen mo long cashing. Kat sifen afat na sil soswa. Kat sifen afat na sil soswa ke foslimekos. Soswa wangen medefa katangkumle kelusen mo long. Nga fa wikom wana nga ta welan Moses nga fa tie fatlikikom nga fa wikom pela na dewa. Inge epalaik. Inge epalaik. Soswa il yang ulgata el dal pastor Moab Moses el misha elos mataf maun nibong etla li promised land iyak si padala utsak nga mayon siya met Jericho. Nakatil siyang pramajil soswa. Met kulacnsap lak misha inge kong tuyak. Usmat lak ngan iyak na matanfel kenen.
managawalle kome katangla mayen nga wikong pangefaklan kat na siya soswa wangen med fa katangkumle kelusion mulom nga fa wikong wan nga ta welal Moses kaslan God mode nga kom arke new covenant katata kali kapasya from lal God na siya sos wala nus matan fel na font ngay in replace na font na met bakenen ngan lalu chat inflation siya ba inflation siya ba nga te picnic siya elos siya uchang mayo the mindset lan klik na din ka ngay akalamia ka masap lalos ke mosi siya akalamia siya repeat patutonomy repetition of the law Sipa kalwanya gitu kunya hangaw nilo si Nesmat na kaya akwa klan God meti kita lucha na soswa esua save kom pa salvation mutawek foreshadowy masima etaga fonla kaya wen natal Jesus Christ esua feeding na gay nation soswang when patago kalim ke New Testament about Jesus Christ so layak mga in kalim na si kommet lalal fung musenye when I la kalim yang ke meto long like for singal ko sa long I'll be with you to the very end of age if in God it we God shaka in line God for son ko sa kalim coming ko wolacna the kompa met kolan met inge kelo siya fa is fair siya nga the walang na sin pakatomalos mo nga fa sang ta in silos masina coming ko wolacna coming karangan akos masap na kaywa mamosis met kulacnsap log el da srap nasyon kumeva akin chuya yel na ko konsom na we for si course silbena academia wala langan ka na sil soswa kum wiena nga fa akin chuya ko usmat na kay wangay utcha man na kay wangay lang na sil Moses pasum kum may call sa silan may lock alal fungia nga wikom na masina coming ko wolacna coming karangan akos masap na kay walan Moses men gasnya ta kana si kumusing baka din nangin na fat from man got na jel soswang na kayel ke mission sila ngay inflation jibaring mentality jinge pain uchak likia met lainga ke matan fel walang singe na kitalit na kiplu ipsingal lu shuf singal lu sayan lefites ta sigan non ko yesingan lain na Mwet na kay wa matan fel singe sap la kay ni na ke sap sima itakyang na sil from God. Lain na Catalan Mwet na kayo. Lain na Mwet na kayo in the same page ni Utsak katang na maton felchingan. Fosal ko sa kalimye. Bukin masap siya inge efatie tui shumonye shum. Kung fang non ko ke lain na fung kumin liang managawa masim leon. Na mon lo me fa kapek kung fa inche wu bukin masap singe inan lane na fong kontromon lane na fong kuminan ko lane na fong kumin liang managa masim leon masapan Moses lane na ke lane kunesamya
Forsiaflesia na kalmyang esam na nga factor na sum to kuminko e wolacna. Nikom siyangeng kofler ta nga LEUM GOD e fa wikom yen nagawa kumashwe. Bellang yen faction Nikom siyangeng kofler ta nga LEUM GOD e fa wikom yen nagawa kum fashwe. Soswa siya fosya. Soswa long la ko fosngal me ko sakal me. Soswa la kan na sin Mwet lalinga. But for my house, we're gonna worship the Lord. Then a word by word to pangan fos. Sapta long la ko fosngal me ko sakal me faklal soswa ketari kulacnsap lalinga. Mwet nagawain nom shil e akketeyac LEUM GOD. Pangan priority lalo. Akketeyac na paye koin na naka koin me lalal fumilal soswa na ke LEUM GOD. Ko was finti a lang si kulacnsap LEUM GOD, ko was shulela mishenge la siya ko was e kulacnsap. La e God siya Mwet matalo si losta alu na siya inen Mesopotamia ko God lan Mwet amor. Siya ko was mata inen silos mishenge. Funanga Mwet inom siya kata kulacnsap LEUM GOD. Katlu mga kalmya nga pa lower case chi si pangan. Te katlal Ephraim ay siksikap the kat si LEUM GOD from na siya soswa. Inakol lang na kemoy siya pa from kanya. Promise may takyan na siya mo siya o kaya no fon na siya soswa. Soswa lingen na saplak yang nage tukun fosya fala kumeli la elsom. Narun Mwet lalingan akin siya maaw elos siya supported. Elos fashion na met inkatang la. Na me katliye ke katang la lalos nga. Dali katang la kata, dali tiana katang la kata. Mendal siya flok la siya kuste. Na ifing nga akum liye inge palaik ke sifac ke mante ange. Akilin na ke week na fon siya me Porongo Nukewa Nuke Saflah kasmergan akketeyac mo eating only ma fon siya kadin alaloing na ke kasang na singkat kadin tetafay kadin sang na fon na Porongo Nukewa Nuke Saflah nakekadal siyam na siya soswange akketeyac oyen may laki na siya Moses nga siya soswail kapkapak liye may nilukail Moses kepel mal forsha panganakoklan kata katel na krumel na welan Moses fasha pelching el yayanga o leucha el misiga el yashok sinyaw na mena si kumusing kante siya ksesla me kadara ofga masing na si kum el chisel el tagakatang la may si may nan mo soswa Mwet talik na din kat nga were promise of physical land. Kat si panafloko na ke ulila singan. After 7 years of tribulation, taka na ke Millennium Kingdom sima tamlil tikin treskal tamlil sirlim ta kalimyepe me eschatology ends of time. Lesit pa taka continue when taka silang Jesus ke New Testament I rejected. Na lesit pa taka ke 7 years of tribulation katang la managay wa usyak sum nagay yataw sinsingan. Tay ngayon lang focus point lang kumingin na pa kate lamo fakasam from sila likat na sil soswang as Christian. When ang akketeyac soswa siya in the New Testament nga Jesus Christ el da kakatang la dar. En sing ako makut na kaya ngay pa sam from ganyak ke fakyak longol siya sapta longol siya na kaya longol lu New Jerusalem. Fela Sasha
Bakit tasano? Na ngayon fukasing ako may Christian kami siya. Spiritual warfare. Fingat sumni nage me leta lalpolingan. Yok na kela dia. Sakluk. Si sakluk kemasen. Kela dia sapta limegos. Fos singal yana ke longol siye. Namnas kan sumni ke riti inakalami. Inakkeyac ke mayon si makatashkang. La me si katashkang. Fos singal yana ke longol siya kalami. Orekma ni kwe aru lena kalem. Pake kosho la ma fok o ye safal in maslan mukula matan. Alu na sin masulala inut asangai amei lemta kaskasat non ka kesvena shalik ashkasakas sok shoi won ema o inge. Lis na lele sibange. Pange conditioning in sias meta. Pange muli ni kweo. Jesus Christ daga katang na makuluk na kayewa, katang na mi siya singe, kadin transfer ya kinagame singe, nakengon, muling ngon. Mayon singe asin kat kay siye. Katang yak latari, na wana soswa, ilyak, nga wikong, weapon na kakong masinge, kadin falay lang ngan kat, inilyak na ingadin ta kanaus la, oye, kosho, lama fokfo, alu na sin masulela, inut, asangai, hamei, lenta, kaskasat. Wangin matkain wuniya mangan child Jesus Christ makain. Kaya malaning ngon madaling kat kay siya. Kadene na kadin forla uliya, ngon man kadin ilya kingan, in mutawaek isla, moli ni kwang. Panga transformation siya. Panga isipay si machisya del fact na siya Nicodemus ma, ene na machinsi bay, susta ka ngon man God. Mayon siya ma, ene na, mayon niya ngayon, katangyak lake, or malang ngon God kay siya. Man kat na fon na mi siya, eke karda na vidan. Man nagawan in siya, susta wana, son sap tatolo. Postolo na lime ko siya kalam niya. Kadin pastor, weapon na trik na din God, in academy kat ke kaslan God, kadin niya, Porongo kaslan God wana katla sel, utsak, wini makhluk in God, nakat akos na ke kaslan God. If ingat te akos, kada weapon na mayroon silang trik na din God nga, dahil katang na kata, dahil nakatang na kata. Nga kung taga insiya siya ng suwos na singkat, na ke akos man kaslan, naro, ene na kadin taga na ke kaslan God in pen na gawa. That's part of the fight. Broy na singkat. Siyak sila ni kaslan na siya, wala na lal. Wana po de la kalamik every saptaon course. Put on the armor of God. Mapayalan God. Suwaswaslan God. Paingwalan God. Lalal fungi. May langwa. Yoktikin naga kaslan God. Katlas si baka din na. Kaslan God pa uskat. Wana Jesus Christ. Yan maisis. Sufaya kikef. Lain ang ngaw. Funga ngaw. Lito po kaslan God. Kataas ka mayon siya nga. Te picnic si baka kataas ka nga. Kat pastor. Lalad fungi hakwaklan kat ke wen natal. Promise lal. Katin ilyak na ke matan fel si matagal ke New Jerusalem. New heaven and earth. Kat matasano. Lalat ship me, kail pangun kat na ke pangfalat. Wala na ilpangun tam tal si wiya Kosrae. Tal pipalu ka. Philip. We pamit kawak siya ulas mapang na ke pangfalat singa. Kadin na kadin ako lang pel na kayo. Ako laf gasingan. Lalal fung ke when na din God Jesus Christ. Metlang ulas. Esua. Eldagay mo di kat. Panganak def todo na ke me masige mantean ngan akalemye sifan sita akalemye ingo epalike. Ingo epalike. Kulong malap ke
aslan met nagawa ni ke pelchinge kada sumnal tikin treskal landaga nage tuste nanga sumako me mante na programa e ange oye kata weekly to kat lala tuma tikin megilla taga kuneya ki lenara tuste we pe friday nakat lalfumo temporary matching and tikin treskal kumetaga ara matching and ke tuste namna fresh na met tikin tres Ya de nga sida ke non sukunga kadin long va met. right When long? Alipan, when long? okay long Ashmet kumakilan ki video siya. kulo malla balle akin met nagawa met siata le Mawi askewa ba met nge. angen well met last Mange Kosrae kata met ma kulacnsap ki le ulan badin yoksha si lashmet tila. kulo malla Na eta kata met siyash uyash pe ma kulacnsap ngeta. Welutut si lash na ki tusta na konvineliye. Fak mo me landi lang akan posiyan singa. Ang si fair. Masang kitchatan nga na finkayin akyohkye. Oana si in mashlon. Oana si bin mashlon wofa. Nangama koslang malutut singa tayo met. Na kilmalutu si ma lemistilipan na chamram kay ngena. Oana king akalamia. El chamram ko na Joshua. La itiyak yang dari katang la na silba na malera ba
Kaya tamlipan bangan faksilum ala execute bangan naki na masisiyayan ba Joshua met in siya ulala. Ngakum siya ulasya. Emi na para nga okay siya video singa men liye kingamdan singa kulacnsap singa metang na yoksipa nin siya. Kita likuyak siya ulakma ngaftotolangan kayo nung siya nag-kulacnsap pa kayo inkayen convincient som na yurin kat. Men nga tikan sang mode. Na fast na met kimalutut siya nga kaya kalamiyak ngayon. Oana sibin marslon wolf. Ge meto sapta siya ul. Introduction siya mataka nga. Pange pel siya malemel. Shilela siya luo siya ma tamalipan na siyam kaya. Matamalutut siya luo. Pasapta siya ul. First siya siya lon ko siya kalamiyak kaya. Discourse siya likiya. Kalman discourse siya pa. Spoken communication siya rel. Ana akluo siya pa record iya kinge. Dawa ke sapta iya. Pasto ng lime ko Saflah ke sapta singal fasang ngaluan. Nakatfinliita na masinganel fal na ke me maluti si mat ka ke maktolu fasingal tulun ke singal ya. Chisel sham kun na ke el shulela met tamalut tut singal luo inkayen welal. Nakatfinli na ke singal luo si tamalipan sham ke Paing ilangan lime kosh ugin masap lime kosh channel sa seksitas diti Kosrae Deuteronomy na bukin pala asisakluk bugin istri singal luo. Na singal luo singal me el correspond na ke tribes truth singal luo. Kat ka hindi ke meto singal ya fastong ulal ko siyan. Na singal luo singal pa matamalut luda. Inkayen academic continuity. Tataflalan me uleng mata system sige ma me uleng mata mataka na ke system si ma paste ke message silan lemwe. Na katfinemut ko na ke oya si ma orekma shalakin pakasima kat nafak mo righteous remnant met ma fine so siya ta sikyak finan Babylon ngan si example ke faithful remnants elos somligi an Jerusalem dahil siyak na mataki akwak pa tamlipan ng samram kindakel mo si akwak lan kata. Dahil tayo nasista mo sa plangkada. Na pangit, siya luwa through Jacob, Israel, dahil continue in fashion build the community of God. Nara, siya luwa siya layok si pero, ki fashion naging pel si ma, sisin mo tamalutut, nga Diyos iskero de las, na unilye, na orekma sifa, siya luwa siya longolong, kwa fakla, dahil siya pa sila mo, pa matayas, el ta kana inta me aula la juda scale wangen lenge na pange pelsi mit malemel folelo stain in fashion ligin gan somora orekma semail gidan tafelange in som preach in som akkayela met ngewa nara ke fasyak singolon gorsngen el introduction siya ma academy na ke leme shulela matamalutu tigas ke inkayen sa palo sa lik. Na para fact makuse aklenos kerek malalos kokulatie oswe krep esakmas otokatie oswe fix. Ke belsi ma going a disciple nge matamalutu nge Deus message nge sa eldal pa wala mapasipa dalesom na in mashlon wolves nge ka kusrowen mapa mutkayak na kaya. Na kusrowen ngan paslagan enemies lan metlalal fungiya. Nakatasilo si dal Jewish religious leaders. Met kolbelan Jews nge. Na ara me context nge taka inakalimila wolves nge dal ba enemies lan metlalal fungiya. Na pa me mutkayak na kaya elos maet taka in kishang urekmalan metamaludut nge. Nara, casting at the to be wary as snakes, speak of prudence or cleverness. Na, ke elosekin met tamaklut din sa kaksaksing lalos,
inkayen fast kun lemo. Eno na dalin battle ready. Kinga ako mutyak eken iskatang nake eken met in tafolaklan sa plan gata. At eno na pagkatin battle ready. Akollah. Ano kifakla damlalipan na. Masi mayun si matruang nake. El mayun na me kate mo fak mo pangay masi mayasang connect lapan lalal fungi lasha lakatasha ye. Kaya nga sila lang ang taka we eken met fakak si yeneng yenga. Nga fak sila damlalipan la. Silos nga fakla. Nga titakan ka ice cream. Nga takan fakak maswas pailan ka ata. Esa nga yak lekat ke kataroy nge kikata fakla maswas paya. Namun maswas paya efin takate shun ka at emukle katyak na kain pakanakin siya sila metse show us up. Na fasigalit ko at fanin na ke ang lugas apta singa ul akalemila lemil mutawakin ako lang matamalutut nge. Na kalmian pa ananas new movement of Christianity siya mamatawakin sang pange akollos den kishang lamwechus ka Gentiles sana siya ma eta kain me anain me line met malutu nga ketelero orekma lalosa nara masi malemil fakta silos el ang komen namin focus commission sing komen na komen me alena akikowi nan kayak nan kan natakan lakuya makome fakta Mwet me anak ko min laman me kaya polisi kan siya rutil makiren mange. Well fak mo taran ko wos. Ta ors mo de fa shukowis shukowosi. Uskowosyak na nanan ka. Elos ya fas single ko wosin iwen lol nga ka. Na pange o yesima elchiken sang warning sila. Danger of arrest and persecution. Etaka sin met falet, met wal. Aba nakakalimig si son ko singa lungan. Pero si matash keng spiritual welfare si damalipanil alut na kaya. It's for real. We fok lan ke maaptaka ke wal mange. Katlila wal ngay mising kay plan government na infiltrate yala maluwa mising Na ino na kadin ngatang liak wuya kadin te. Aktay kila rik malangkata. Di kalme pa ilayok walala. Ikanawas na it's alright. Para uda ka masaplan ka, uda ka shikasak si kadin matake. Para uda ka nasisma kadin te siyangeng tot. Kadin matake masiwas pailan kata. Lalvin terap mga sifal na kaya nga kumin. Sige kadin akalimin na sila. Kalman rela na siya mga sigumrangan. Na finsa ka pa, ilan din siya fulat ka, me, si finakalasal siya nga is kaya siya mga ekan sang karangan na lamin. Ano nga fak kikes talaga? Di aklu siya baka tiyuk nga. Din number 2 siya ka, number 3 siya. Either we ate it or we missed it. Katsun na in hell. Pangit danger siya mga, oya si makat matutian ang sinsin kina mayan kada sugar ko di mga ne kat ke fast na ito na ke infalfalin o nga yamise. This persecution would provide opportunity for witness to the world. Nara ke kat finekatang la mamatakan kasyang na sang penasin mo ito nang ilaylar of kakat katang la. Polil fak ke buklala, finkadel wikat, second line kat. Orekman me kos, fasangol fakla, elos pangon nakmet sapo, esapin shing elos. Tar elos fakang eldalin tia sifil luti kay nenchisias, na elos kias elos la. Kung liye negotiation nge orek, katsumsi katamani China. En merkya le patle. Ako sapkat kan si maningan kiyan siya yung tara. Tangit laban ni China. Payapal siya nga telutiyak me si Kosrae finanwe. Kanin mga kapatid nga tang liye. Mun ka dito la wusa si takatar na finan Kosrae. Aknas na sila henwe. The fact siya mo, elefalo ko. Nakatfin ti pakalab ako katle.
na infiltration mga samsam kaya that leave ourselves open mangin ta kana te utyak te kanaus la nalalfung ilasha nara para lemil ki akollos le fa el sapalos lik el akollos le fakya o kalos te ki kaslan God elos ingeyen me ba akketeyac die sikyak pensin lemil ta fena baptized again fel Jordan. Na masih feya kel. Masih sela langol fungangol. Ini kilyak layot ngayon na kay Fred Palma. Mas mo staff ako hingi. Mas mo staff ako hingi. Pangit defense silan metlalal fungi kay pel si mamata ka na siya. Rafakla, because God will take care of everything, na fakla scripture teaches, however, that we are to make carefully prepared, thoughtful statements. Mekan vaccinen. Polil fakke kolossia, kos fason kos mo. Pel na kewa, kosin na samsam lowos na selosin, ak insi yelos, may parakak na naklalos. Kosin ako lang tapuk katay na mwet siya klalos ke top fall as he was. Panganan kek nan kalase, o kaya lagi KahsInKol, in mo kat akketeyac mo, te mai pakanagin siyan mo ito, mai masayak mo ito, o mai pololos na pensom suk Jesus. Nara mo ito fa, si fe na kitela, mo ito welo sinenbaki. Postong siya bangan. Papa fa, orap, o na nasindalik na talos, talik fa forla, line papa, ninek yelos. Kumita sikyak masingam singe, ha? Sikyak masingam tarim singe. Selos siyang ninenbaki yelos. Pasunguluan fak mo, met na kaya fak kwasi ko ke sifac. Ke sipin lem Jesus Christ, kakyeyac kat. Finkat man taki mapaiswas. Tasak tayo elos na kaya wasya matayang ni Saflah, elos famol. Parang porongo, aksafila siya pangan. Katikain som afwe, katikain we ace tevuro. Lanmol, finkat just go halfway. Siyo yepe mga mutawaek, me, masaikat yakya, katita na tafo, the truth, tafo malangkata, para lutut pa pala yokshipea. First, Michael fact, masingi ki inkan kadintaw kakalian na katasign na ki me et pel kulukle et akalan le map karan al fact mo in peling talik mo kundin papa or papa ana met lalfun. Talik matayan sa pangkes na sinina kielosa. Matayan first, akakay na sinina talapalos. Talapalos pa, in-laws. Matlokalok lang siya met na siya ulal si Fena. Pangi kata internal corruption vinen Israel ma akketeyac yakla. Kata pangi pe mama akketeyac sign of last days. Nara mange kain kanaus nan masnun ba siya uwa. Na in fali naksafi malutut siya fin siya ka pa kadin endure to the hand. Pa completeness siya akketeyac. Completeness siya kadin kanaksafi na utak na Christ kingdom. Kadin stand firm. Nakisafta iya. Kadin te urereyak na fafaltakyak nakatfalayak. Lol dole fakla elos fin akyohkye ko sin city nakos kaing na siya na city. Lain pa fak mange en fakta sin matamalutud de. Paen nga fakta siwos. Ko siya sona aksafil orekma lowos in Israel awon natin met akollah. Baka ito warning mat sa silos. Wangen met lutlo del falatligi met lutilal wangen met kos el falatligi lemlal. Kimaing siya met lutod el falkin elfin syun lapan etalan met luti. Siya met kos in falkin elfin syun lapan kalan met katolal. Fin pang si fin siya usi Beelzebul may din siya ulala efa pang ki ineklukla. Masi si kya ba a student or servant is not greater than a teacher or master. Ke oil ang Judaism disciples, he'll share the same experience with teacher lala.
ke o yelan met peken servant nga dar shigedelin me amen na sin master laldalo. Kasak to lafa kya itatagay na is the same treatment. In Pelsing ke Pharisees nga asya dahil Panglo Jesus, Prince of Demon, Tuki. dahil accuser Jesus, malorek magkakalad Beelzebub, inkayen sang may las langan fok-fok. Pangay kata may tutulilaldala. Nara, fasong lon ko taga fakla, kimahingi nimit ko siyang sinmeta, katay na masya afya vingi efay kekla. Maluk man na kayo efay akkalemiya. Sülpen akkalemiya, el siya masyagak saksing lain faste kun le, marama pa isi wasa. Ilan ti siyangeng, as may ta ka insang lain lal ka aksangeng yelta, ilan tu nakalalfungi inlem Jesus. Nara, acception effect mo, ni ko siyangeng silos sa niya manom kayo na, alos siya kayo niya ngon. Ego sin siyangeng sinkad, siya kanaos na kayo mano, ngon ni Nel. Masima, taka ke first singayok na siya, but the worst that people can do is kill the body. Tasakta, katfinan ka, asmol si eta katuk, bangmolin ngan si makalemiya ka. Na para lemel fakla, skimot ko, el fakke first ng ulyan na katolingol siya. Fin ba ko sikin molala siya won sparrow, kay pinsen, when molin sparrow ngamit, siyensya siya pasang molia. Skimot ka na ke Mwet siya, makatila na hakin. Ni ko siyang tako sarle na siya ok ni won sparrow, pas. Pangikat si ma me, nga alo na siya, el pa sa pema win kulo si fan na natang This sparrow si bal pema, el sa pema in molikatle. El sa pema in molikatle, pangilapan yok si belas na sila. Na main kabin maluto singa fak mo, nga kuminaw liya, ein siu ingenik makadekain winakemol mapatpat. Nga ito lang ako, kaya singa ash resolution katarela. The resolution makatrela, main kain kan kasha piyesta sosyas ko kalom si ka celery laran yo kalip. Fakapin basi makakumutay lang ako minaskaya pa. Ako minakot na kemol mapatpat. Pangan kasha mga kain ikajak Kunokon si ke tustian ngan pelang flok noral na Mr. Lipan. Lomala. Well, kulomalap tikin treskal, kulomalap ke akketeyac na ke tustian. Matlash Kosrae, kulomalap ke arslom ni ke belchinga, wana kalamyan ke dasum na ke Wednesday. Maritan ta ke me sapta si mena tikin treskal ralangan, sapta singaul emta ke fostol ngulu na ke angal lu. Fostol ngulu na ke angal lu, arshi shrik to lu mai ta gawi, wana ma papal natas Kosrae kalamye. Fostol ngulu na ke tol ngul to yak kalamye. Fakala Christ kalaf kanal. Fakala Christ kalaf kanal. Ipsiak lungan ta ke fostol ngul lakos na ke tol ngul ya. Tie misle ashie katlas. Tie misle ashie katlas. Na ipsirik safla singan pa molin orekma fos angaw na ke angal luo. Wana akalamyak ngan. Meto singaw fostol ngul luo na ke angal luo. Sifan pa may line molin orekma. May line molin orekma. Kade kalwani pena wana nashka na ke bashima sikyak na ke maliti ke tustian ngan la ipse metaga ke ngan na kalemye na ke fos tolingol lu mtak na ke me tolingol toluan pangan marichingan Mwet vin faka kimatan mweta la el malo nga faro weapon na shil yimatan bapatamok. Mwet vin lafakin yimatan mweta
Ngay fa lafganol yematan papa tomo inkashaw. Pangani pshemeta. Alle tago upfront, clear cut. Tago in Allah kalam na paella. It's up to you. Shilala lan shiesh in shie pang. Shilala lom shifen na pang. La come fakalek chishes come lafganol. Na oyema example makatero matayakke mo lashke modin life ni lasho. Pa tu ya kalensa pa faka me gospel lan Jesus Christ na kematan fel na kaya wana metal long life of fishing life na long credit commission siya pang. Kadin faka gospel pweng mo lan Jesus Christ na sinmat na kayo. Na fin katarangan Jesus le fakatyak na sin papatumal. Pange masimay na noreko. Na ivinkat lafganal sanga samonal secret commission chinda ke alefat ke kalem som era matamalutitlag. Go and therefore make disciples of all nations. Jesus ila kalem me kana ka wain ka sa udagan na sik som era matamalutitlag. Baptize them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Liti na silos mana ka wang asap na silos. Yang afa wigos nito kumapata. Fin kat matyakin kat ke mo ising eh. Kat sanga fakalat ke mo ising eh. Mwelya si bang. Mwelya si. Na ito ka pa na ke aru lan kai siye. Inta ka na ke kulacnsap sima tikin tres kalilak kalimi piang siya. Battle ready. Pangan keyword sima kantar magin get military. Nga we military yalong ulit mind frame no man in a battle ready at all time. We're facing enemy at every corner. God ina na kanina ko lang. Masing ako masing eh. Setan na natuka suka di usi kafu siya eh. Kadin de ispelashin faka poing motion. Fakalek Christ kalafganon. Fakalek Christ kalafganon. It's a clear-cut choice na sin Mwet siya pamasing. May sila laloman. Na ina na kadin de pastor na ke mo wilching ala kalamia ke Bible. La mana ko fela wangin le. Kada ka kalami na ke ipsilungan na ke fosingalia ka saklu fos tongolia ke mo lidising. Taingin na sige non ka masing. Kung siya na shuk main wona shung ka kung shuk mo long. Ligi na kung fulay la mo loman. Som na run God. Kulacnsap ke mo wilching. Sila lalan kay siye. Kasi ben bako din yoklan God. Eli kes lalin. Ale me sila la ke or malan nganing God kay siya kadin mata na ke kulacnsap siya. Kadin faka when natin God na sin fel. Ano phone na. Man pangayin ka naging mo lo. Ingenigin mo sa kung nagkatita, son sap tas kaya lagos for son court, hindi makayin na. Ingenig play a mo. Wangin may kanso na rin papa, if hindi ke, when Jesus Christ. If hindi katita, mo ikun mangan, akat sumata wuk din at ka, inkaiyen pa faka, o yes, ma-fela siya na phone na. In fact, therefore, go and make disciples of all nations. Pang-commission siya. Fell on the phone. Direct Jerusalem. So they get to the ends of the world. O kad mo tawa na ka din matyakin or malangkat. Lafakin tinaf. Taka na ke in fact. May iya si pangan. Pangan ipsimet nga.
Na ito ka nag-iipsiyak lungan siya ito ka fos tolong lakos na tolong liya. Akalam me namas kan si ma-reaching fos me tolong lakos na tolong liya. Nimit nan ko mga tagoin misla na felo. Mo. Matya tagoin misla aşiye katlaş. Aşiye katlaş. Ngataga inaro the way na in line papatamalos and in line nina kielos. Amatain paya ko in line nina talapalos. Mwet lokalo kwan siye mwet efa mwet na in show lalo. Asil very deep singan. Mwet lokalo kwan siye mwet efa mwet na in show lalo. Katena mwet siya lang siya papatamal. Kanina kiel yokligiya el tia fal dailan mwet tamalutlu. Katena mwet siya lang siya wen ka en natal yokligiya el tia falin mwet tamalutlu. El tia tia sriksrik la le faktugo el tia falin mwet tamalutlu. El tia shukin mola molal e fatale lagal. A el tia tale mola keshupa fakunayak molal. Fingat li fos me tolong lakot na tolong liya chingan dana katli context silan me to ngela audience nga pa may choose na disciples nga pa Jesus il wanain luti akketeyac na kulacnsap lalos nga ta may choose nga ito la masaya siya ito ka elos kalen ka sam kanya ka met pacl history prophets nga taga someone Pharisees nga taga lut lalos kikiyap nga ne masaya taga dal mati kung pa masaya they'll expect masaya singen bring the peace. In other words, then free dal lagal Rome Empire. Siya il mamumo. Ashla ko. Ngatagain molala insien mweta. Tokosain lan God. Pa ngon singen ilyak. Ngatagain physical aspects of life. Ngatagain may change by shustek ngon lan God. Na ashla la evingkom sang Shaulom daga metliki ka malan fella metliki ashlan Christ nasin metamalutut nga ka nasin me choose nga kom de kain saplak na ge me shakshin sugolo nga us kom sa falla na ge me living kom ke shuk kon moli kom la shifena kom esom na ge ongay avay kom fulay kom la na ge fakla ka lalal funi mga faka eva mulla ko. Na vingat kapashi fosi ka tram kun ke ipsimeta. Akala mi faka Christ singe. Te lafka na leta ka pena ke o yeshima kum ta ka Jesus Christ el ta ka metliki mana kayo. El pa first priority. El ta ka metliki papa to mom nina kiyo. Te kan me pa kun siya ko sten na chin papa nina kiyo. Mo te pange context singe. Diba kung taga lokal mo, Jesus nan taga metiki mana kayo. Dan taga metiki mana kayo. Pange o yeshima, if you try to gain this world, you will lose everything of this world. If you're trying to gain things above, you're not only gonna gain things above, but this whole world too. Nakanyan pa, even kung taka priorities, prioritize Christ kamo loman, sifak kulacnsap, tiel lafakan na, kung taka kulacnsap siya ngayon, sang yung taka met kamo loman. Kume, met insye wuwosh. Kume taka na ke,
oyeshima eldaga inusot misleshima eternity. The background chingin ang eldaga in fact garikin mo so kung ena na may in forla acknowledge oyeshing. Tingin ko siya na lang pa Una, farsamet, right? ayabo. Lamalap. Now, ipsiat lungan taka ke fos me tong lakot na ke tong ngulia taka na Mwet na long by fosje if in prioritize liya Jesus ke mong long. Na tepakan na bakam tuyak lainal dan mo kung pro elos. Matayang fagluman pro if in tajan nam ta ke show sifil ang siya lipan ni mata ke mo lal chifen ha. Nge nang am ta kin chi wo si mang am ta akut na ke tagalan na mo men pang promise la pang mai ule la ke if in kum la kum face mon mabat pa. Kaya am ta ke engan Mr. Singa lipan na nas pro. Manas put pro came permit. Para katil kestak fresh line siyong punta ka na ke mapay singa. Na kung tim ta kuluk met, kung tim ta shalig men mo makos malan kad, katil ta ka met ki mana kay why just the el patago. Na kaya kung ralangan no, ewangin ma upen na siyong kunsa ka sakshin follow kulacnsap singa. Kadin fakat Jesus Christ na kaya matan film na kayo. El painan ta kay met. If you try to save your life, you're going to lose it. You're going to end up losing it. Pop, fight yak nga. Kan mian ba, vingom shuk malan fella, ligi cry, comment end up in the lake of fire. Mana ilya si bang. Karakta vingom kichagan gumyang na ke, faktugun God, comment fa is, wolacna. Vingom sum na ke, ipsafla singan pa, molin orekma. Kaya sum na ke, rikita na, posangaw lakal me, elche is kowos, el Asia. Elche Asia, el Asia sa payame. Mwet na kayo mga Porongo gospel singe, is mwet mafakat nga. Mwen siya el fact na siya matamalutut nga. Vingom sum na yin lom singan iskong kumitya, utya. Elche enganin siya mwet tatakpolan God, kesupin el siya mwet tatakpo. In fact, we is molinoret malan siya mwet tatakpo. El siya enganin siya mwet wo kesupin el wo, el fa we is molinoret mawulan. Aksefila ke fosangan lu. Kusin na la el siya sang finne alain ko o siya na siya siya lomet, siya mwet lak mayan el tuku. Paing na lefa is molinoret malal. Na pangay o yeshima katli na ke kulacnsap ke gospel siman ka Jesus Christ in fact Paing mo siya. Evingom saplak yang sang makatin shoot na siyunganin akyohkye gospel siya in facilit na ke in swashik na kay wafel. Katlakin siya uye ko. Man na kayo ang akong atlasya, show, family, friends, our finance, muling kalasya, our fitness well-being, man na kayo ang matakarun ka me. Ina ka din sang, stewardy, sang in akyohkye, facilit lan, gospel lan God. Tagagawan natin Jesus Christ. Timalas pa mga in the first place. Pangasya ka sakshin, follow me. Kung sang na phone na singgat, malalfungi. Nang artifact mo, you will come. Trials, tribulation, ito ka na si kumlen na kayo, Satan na natagay nakfosikat nga. Tamasing akalim niya, kalmo ni piyang siya, katangyak latari maum siya. When we put our faith in Jesus Christ. Jesus in fact, fellowship nga kung may komelya nga katang latari. Na focus lang koma, pa Jesus lang taga, metigi malagay mo.
Lan taka metiki manakewa elte taka aklu mo. El taka ke Monday 24 hours, Tuesday 24 hours, Wednesday 24 hours, Thursday 24 hours, Friday 24 hours, Saturday 24 hours, Sunday 24 hours. El priority in mo lasha. When makalimya katika in serve two masters. Katika mixia. Nakat mat Christina, for si gas mataka wana in mo kading line show mo. Matokalo clash nga pa show si pen at kate arakuluk na siya matokalo clash. Agat lang siya matlokalo clash, lokalo clash, forlokin ke lang siya. Siya koran siya tolu for siya na ke valikos. Lang siya. Pachichel drak fashela. Finchaksin. Yesua. Eldagay moligatla. Mwet na kayo. Luman la pangin Kunokon foto na ke me. Wednesday kada sunal tikin nan daga hakfashe. Chistaklu. Tosta na avatkat ke Friday. Kadbangan. Tikin jaskal. Luman la. Oana, metigat daw kange. Usyon so lash madaga ki ama yada bangan. Ay sa masukye Kosrae. Yada. Paul Charlie Louis bang ay sam. Men Ay, luman la. Kulom chin mat yada. Kulopen chin mat Seattle. Ni ke pelchinge. Kulon chum tikin traskal jom fikalkun. Sang kahel naki menanak si madaga in kashagat ki tas tangakat batlem ni tolingol kate safla ke yadafo tamalipan. Na banga si felash taki tas ta kadel me molela lash. Sam tolingol limigosh fos sinagashinga lagos kastensa sinagashinga lagos paske. Pricing you kya si lal David. Nakatfine me shiki kadin observe text na kigas Kosrae kadeli gas nge LEUM God line los line ya. Meun los meun line ya. Shakek meloyak me long lom fasha moliale shakek osha the line meun na dum line los kwe ya. Olema na siklakom emoliale. Inge na David me line palala metlokalo line al nakadalita na inash
kasen lalo tolul palal ke masinge tang silal ngel tang insya ke kasha sinkat papa de masin kasha o when el palakin mo wangen na pay sipe elore mal rela kuluka me metlokalokin in shangal kasing ni sa fact mo me its lament develops the unified cry for deliverance from enemies who hated him without a cause. Nara siya na kasingaw singe kasi bangam do kridi nakalim yela el me alangishe siyak in langoyak leil kim tawag ken praisal David nge el ngeteng el eto el limo championship akat papa panala kalim ke fasin ke afastolung analen mo tsaka ko siya ta line mo na dum analen the fact makatlen nara pa el jam kun nge nara ke el sham nge gatlina ke stanza akos na ke on ko el fact mo lela ta lo sesu ki nunia wi elosin katang yakle enak me kin yakle elos lela ta lo se kenek pa pa kulukin line ya elosin flokin yakle ak fosi yak lela ta lo se oana lo se enga okla ke lubuven lan lem kad ukwelos lela ta ngene klalos in los emusese ke lubuven lan kad sanga shangla losi na price lalnge sham ne balvak nge in ugu kleil dal inana me plona we ana tracing na maasi lalesiak el siak sin god ke fasin na ke on course ingeyen nakmanas me long laliki matlokalok nge el palakan ma wangen na pay me si persidelin or alen kenegin ko si model na silnge stand side ko to singaul el samram kun ke elos fulia me kaship ana in laman shraf man shukya ke wangen na sipe ailos pakanek love lal da shukya wi dajak ta kanausten efa chogolosi metigilosita elos efa shame line kaship lalo sifena kan me pa shraf model lang e forla edeles vena me long ya de special dala patatyang nain ganausten na nga efengan ke sipin lemkat nga fengan mayin el moliale ke meluti singe ke analen me kasin lalo silalnge el liekat malemolella na el jut ba kalim yek na ke na ba ke fasit kos na ke singe lala oye vgalo soronge pa me kaship ma kalim yek nge na singal sin na ke singal go singe me anen lalo silalnge pa matel sangal ke nga tena me malpala ma falin edelin sangal ke bal faklamet lokalo kuluke lozorek lo line ya akulukia ke makuluksia wengen italakke elos foloken na sik makulukke mawo forde yana naklak elos mas nga nuknuk yang ke nuknukin asur nga lafagun yasifen na tia es may mongo nga ka initin ke nga proy anangan proy ke simet kawaklak kasi tamlalwiyak nga fast koy ke asur lak anamit siya asur kini na kiel sifena na mange ananalen alexin tani le baila kalimina ke el proy el tang el asur emphasis silalnge el me petition na sin God in siya ke kashalal ke anchas ma orekma ke elos shangal ke wangen o yelita mo elorela kuluk na selos nara pa sipesya Davidel me akkelemye inaksafye ngayon mo met kuluk elos orek lo line ya akketeyac ke ma kuluk siya wangen italakke elos vlogen na sik ma kuluk ke ma wo for the yan anaklaka na pa na nga taga na silan kain nekshin na prayan sin God el fasted prayan na sin God kemetlokalok nge na me alana siyak faksefin siyak sin God ke in kasel ke sipin el palakin na pa sil mo den na fal mga norek na sil ke kunokon si kitasta nge el David el ale siyak
ki mulalasin kat nakilinget ang di mulalasin ang yurin kata elgi alalal fungina pa mo championship kat ele deliver ki magisil amay pangahen kasya mga kanikasik ki metastan belang flokon na rum dal lipan plamalap Kulodigin, lumalap ke akketeyac na ke tostan. Sibe Paing met na ke walash ke me artlowos na ke belche ngaya. Alila tamnil chirle la ke ngaya eltaga dikia pe pos ngaya. Lumalap kadel me mole la large sham tonul kal bangan pani pima tigin treskale like na ngay wi pa na sham sukulal tigin ngay mana ke tostan yan taga ke fos la langan tak ke fos ngal me gort na ke longol alkus fos me singal me gort na ke longol alkus ars ipstrik luoke ipsi me ngane dafu ma pa na fos igar tigin el akademike fos singal china ke me tolmol chian sisaklu fos singal china ke singal akosan sisaklu ke miskoche ko tafung le fosje na ngai mata fos me ipsi met ngan ka fe gan nan ka si wasin to go me alle ela shur kun David la kan mia shur la ke nan ko shesh was morit na shelingan pai ta fe yak le ke ipsi ma tikin tres ke la ka de fan taringan ke fos me singal limegos na ke singal alikos na faก็ช่วยนะแกฟอสซิงเลียนะแกลงมาอีกคนเลี้ยกให้ยกลันเทวินนาชินกัดเล่นแม่โมเลล่ะเล่นไอ้กายฟ์แกนั่นก็ชิวอชินอริกนาชิลมันอัลเลคาชิยาเกลเอลเตต้าละแม่ไม่ถึงช่างอาชิลเนาะวันนั้นอักลุกยาเกลเอลแม่ตั้งนาชินกัดคัดเล่นไฟนอลแกoana laske kalokalo masonol ke mongal lai ngam da ke fos me singal me gor falengan na ke fos mongal kurs fos singal me gor na ke me singal ya ka singal kurs pau chef ipsi me ngan akenga matain oana elos na ke wa engan fashionin akketeyac Mwet elos pukye snulje akenga matain oana elos na ke wa engan fashionin akketeyac Mwet elos pukye snulje Fingatli o ngay na ke sham sukulal David nga na katali pe na mwet lang o si lash mataga ke New Testament ore kulu ke la Michelle pe na e ka fe kat papelen well al shaptai in obedience taga itola taga na ke mission che kada rate la mana la taga na ke application chigan na kadin tak peche masima kay ukshima David el sham kun na ke kay ukshiman Jesus Christ ne siya taga pa na ni kanal akosten sum na finchaksin na fresh na genik mo chila kum nang akom ke gatash kenge metokalo clash ne panakalim ye ke fi shutdown bort na ke ulen sa shin me sheta ne dominion wal na ge wama taga aktor shia kia pe got na ke mo ko kulacnsap gatash kenge metokalo clash Kada ka bash pela na ke me samram ke Wednesday la siya na lom kain metokalo ko Pero ta sham so nga taga katli la David el metfugasi na ke oye mai la pe ke mo la stafung le lal ma el kufasla liki ma payalan God ma kum met Christian chemishenge vingatli ma sit na chemishenge pen ali mo mai sang aksi washimo la raganin folok na pang na pa na singa wala application el taga pang na singa namnas molia liki o ngayang am taken allewo
oye singe lai kufnain chifena alda ka pang na singan lie Mwet lokalok nge elos ngamta ke wonga ye la elos ingan kun na ngamta ke wonga ye elos shashalik na sikke kashkasha wena shiemet fon model akshaki shiemet sakapas elos shashalik elos shishana los nangina elos shashalik yana la pakat li momet lokalok la David nga tagaro kat kan li na long na me cash ke nga itala sikpa na sin mat na kay wama kung arsh kung di o iya nga fin fela singin kung di ke YouTube kung di ke TV yan pero na kay kung di o iya nga sikya mo na katuntal pangalan nga taliyen elo shalik na sikya kashka elo shalik na sikya kashkasha wana siya mat fond mat el akshaki siya mat sa kapas pataka kume siya wi etia kasya karingin niya liki mat siya urik lokalok na siya muli na liki leon niya nga fakulo na siyum in walil lan mat lom nga kaksakin kong yematalos na gayo nga kung ito ka nag-i-sriksrik nganda akalamya na siko na akas makinigat na kawrit malan Jesus Christ fin shaksin katina deserve mang matokalo klash nga el nakatang la me matokalo klash nga pamakuluk lan fela misha si magat me eles la katang la makuluk na gawa eles la pe misha sing nga pama misha si ke karta na vida na Misha siya meta pa karna na fina na jibay shoes la. Misha siya aklunga pa ke like a fire. Fakya kung siya fosalikos. Pange oyen malukalok mataga chisha siya daga katang na sipkom na katfunyang na ke katang na singkat men may kayo malukalok nga taga narukom. Katalal fung ke Jesus Christ la daga katang na malukalok nga by putting our faith in Him. Kadina ngan tang wana David nge kema losangala ka malukalok masono nge. Kung di ka nis misla nge if in Jesus Christ il di atin mo nung. Kat na fun na nang pang wana pang siya nge. In karangin katliki malukalok. May malukalok nge panagakalimyak nge. Sieta ne managay mo mataga kulukye inchiyas kat molin Mwet kadina nekla molingon man molingon pa molo kat sum nage fosingal yan nage ipshafla singan el bang nage nanon ko katlen eshil nanon ko na shil ke nanon ko siwas diki mail palakin ke mo lag tigin saklungan kung kan nada screen singan tigin tres tingong kan mampase kulang malap nanti na faang na masing tig nga ko flan na Chelsea da gulong fosingal ya kalamye nikmet lelang metlokalok shakikia in engan kin manasla nikmet lelo shashangaya ke wang chupe in parkin ashurla elos tie kas ingalan elos kine kain kikiap na kayo ke Mwet siya lang siya suk misle elos akuluki ya efak katliya na ma kumaro tasakta lem kat kumliya na ma inge nikmet misle lem nikum loisle giya kuya ko lem akashiya tu yak lem kat la aro ta nan ka was in wiya lemkat komshuos was kemainge akalemi la wangin mate nikmet lela tamet lokalok elosin akshakshakiya nikmet lela elosin fucking chelos mo kot kanasalla shun na pae langshilash fin trak ta elos
nakewa siya engan inkaiyen inarulena katang yak le akfoshi yak Leila ta elos siya fak mo elos wolikia inakalemye akposhi akmekinye akposhi Leila ta elos siya wiya le insasa kengan fak lem kadel kolacna elinche wo ke katang la lan met kulacnsap lal na ngaye fa ke swas lom ngaye fa kaksakin kong len no phone na vinga tlie oye sima tago ke ip shafla singan dana kalwania ke katli la kadil katang la met to kalok David la kalame ke ngali palakan la kadil long porongo ngosla ngai katang la met to kalok ngai lesson fa ka kulan lan ka lesson fa ka kulan lan ka na kat kan kapachi masingan na ke ma ditia kat fara ke man na ke me sham to me kor na ke Friday, mas eu tinha Friday amanhã, tipo aquela minha chifre, em calma chifre lá já. Molia kle liki metokalo kula. Molia kle liki metokalo kula. David elie Catalan kat nashel, el molella inge na el oana kaksakin kat ke wala na kat. Na mena sikum mishenge, e wepenang. Pa penang. Makuluk na ke wana na ke ben akwa na makatelis na shesh kai shike when natal Jesus Christ. El ka katang na no phone na melo kalo clash fin fellowship. El katang na no phone na maching ako mo na ke pagadin forla uliaks lalal fungi ke akwa na lan kat ke when natal. Ngan kat ilyak na kat kachipe shusta ke ngan kat nakataga na ke kaslan kat ke orekma ngan kat kai shi kat katang la na ke kat mata ke wala na lan kat kat fa ka kaksakin kat wana David la kalan ne na nga fa ke shiwas foslom nga fa kaksakin kong len no phone pangay masimay tago na sikum ke shamsu kong ina kalan la na ke mo lash mishenge kat kan kapaskin na ke katang la si machisya si desi na si kum kadinalle inche posishel kadinalle inche lang si na si met na gaewa kulacnsap si batashken kulacnsap si nge kadin faka wala na langal witness na ke mailu si na si kum el molikatle na katsom faka wala na mailara na ke mo lasha may tayo yang na ke is mo mapatpatsin el katang na phone na me kulo malap tigin treskal kulo malap el katang la kat follow in faith obedience na ke mashim lalal na ke gospel chinge lalal fungi lail kata arushi el faithful na ke mail academy na ke katang lang kat witness lal kat stand firmly proclaim gospel ng Jesus Christ till the day he comes back panang kat kulacnsap na ke el follow Elia managawa magat palakin nga katsang na singkat. Elay kwipi may kulacnsap lal. Kadintu na ko. Kulo malap ke artlan may nagawa ke kas wala na mach katil si pesin na siya kasi kadin porongo akketeyac kasi. Kada sunral tigin nandaga na ke siyete faculty kali program lowos na fintra ka bakadin si beta ko ke akwa kulang kat ke tosta taga akfashe me lutlut na ke Sunday school. Ngayon nga flock na naral tigin treskal nandaga fast namin na ke malutlut si faculty na kalian program. Kulo malap ke artlan nagawa. Tigin namna suskumya angin life for one curses kunti ke. Wana. Kulo malap. Pag may first na ki settean fakat me sriksrik. Man si pain met na kayo kulo kaya katayaw na Mr. Lipan.
Skinan ka vaksilo mingena fin pa komsiya sa fong ya kingena na tuwi ka kulacnsap man na katenak phone nila masi mga tramram gungoy kang siya kulacnsap plus fa na kipelsi ngaya nara masi ma taga kiset nga fak man meetingan kipel met lokal oksyun o ngaye ita fala pa na lutisi o sila Mr. Lipana context ki mo lututi Tamasi med marita daga ke soga sapta long lakos fasal ko skelo luo. Lois marita daga akto to ila akketeyac mayen me kat fina Tigin jibet check yung mic on. Start na wangin. utla. Fagay na Kal pangan. Kung sino flow. Nam tanan sing. Aw. Kal pangan. Test. Okay. Wo ingin na. Slak. Aw masingan man na sit well. Ano kaya kalimya na ki meetingan ki pelmet lokal oksyon ngaye. Ko snup sila samsugo lal David na inge na katsum na ke soga sil ngatali saksinge fin pa supon saksinge tenel ang vertical sipang and pa aten sama pangan ke sama som price som rin god ke pon saksing sung verticality sing horizontal sing el me relational anain in mastos na sin Mwet kumamot ko pa na ke masap akon ko stigi singaula anain relational na sin Mwet wiya sa pange nara ke so ka singa ko samsam kun kadin te engan kun ke metlokalo ko sunong ngaye na context singa ko ke sapta longoluo mutawaek ke sapta longoluan fak mo porongo kastal met at kastal met tolngol na phone na fakla porongo ang afaluti na sum kastan met lotel la melutut lalos come fancy wo confin esam kalie alang si komin fulia la lalfing lomin LEUM GOD para nga akollah fakek maingin na summising Asamos tatari kastal met tolngol na sum. Askas inetek kasin kasha. Se falutina sum. Kalmen masuos baye. Na pelsi esa payak lekom inkonaek. Kome flo ka usia top siwas. Samking ata ka ke maluti sige tuste nga. Samsam kin na ke katin ale akikati la me kate me. Shaman na kasi occasion na in mo inspiring appropriate na mga katagan shaman na nara ke samram kun mo kadin tengan kun ke matlokalok syu na sika sa matagang efak mo nimit pushe malan met sika sa kesipen kum kalakelos nimit orek katashik na silos siya wangan kasha yelos in nanan ka LEUM GOD elefa akollah samsam elfa kayelos si akyohkye matsakasha bingen. Pange karangan yaklan God matakake me mentising na fact mo kadinte ashuki na sin met mongsa sak komelotola o yelalo siya kofla ekallato. Nimit welalo sin forsknyaken suemo ulan katena met. Masinga sum nage collateral ma. Kadinte me signy collateral ngamen mapapala akalimye konvin ko fly nakfali elos este malum na kewa finne may ankiyo nakat fin lo ang nage mutawaek ke fosal ko shinge ke saptolong lakos fak mo konvin orek pa pakulupel na kewa akketeyac na si motorek lokalok pangikan met si makfisek ma Shuk na inashme forsa. Mana kewa simet lalfon
nan kayak inaro mana kulu. Mwet nga mwet sima kaya na aklusong tanya mweta. Kimalal mwet tolngul sima samsam kunya kaya saying sugo aklong tolu apatag ke fos alkushenge. Na ki el sima syuk na in fisek mga syuk inoreklokalo ko. Fakla pel na kay walos pepasalal. Samsam lalos may parakaklokalo. Evil scheme bangan. Shikain use me evil plans lalos. Mangan ale foolish. Na fakla kumfin manas lagi pel kumsyun maupe. Kalme ba kalo mo shikle. Kaya nga mas nga kaya nga mas kaya si malak karngin na pananakla ka hindi patatle. Pinanakla siya patatle na manos na phone na patatle pe. Nara masingi kadina tala me kadinan sum na rin ka inkan proy na sel insiya kikaslal met lalin kolgat kipel maupea. Fakla won lal met ligina inka akyohkye na tayak ligin fukoko. Mayane for wisdom gives strength. Na fast med in fakla ni medalalo in molala siya met siya akollah in enbaki kasi pin na nan ka sesi was. Sap kome fak mo kumnikun akatel eteko men naklom. Ele famuli na siyum fall na kima kumrela. Kasi sugo aklom lumekos nga. Kumfin manas na kipel kumsyun maupe kalme pa kalomo shikle. Na pa samsam kun na si la me katfinesom na ki samsam ki metolong mekos pasangal siyan fani na teen fak ki kain singan la na ele fak na silo siya matal lese falalikia ko siya sil nga wisin kat fale na ki siya fafurur mapatpat siya akyohkye na sil siya na metlal pange orekma lalosa mayen nga ta masin sel akostia akketeyac mong nga mala kostia esi manimak nga simetche kostia siliya na in lomsiwos wangan nuknuklak akostia esi nuknuklak nga ta manas mtain prison akostia liyame na ilo siya tepuk na si LEUM nga ta liya ko masin sel kamala ke ka simetche ka wangan nuknuklom kamas kamtain prison atiya kaksakin na Kosrae fak Paing nga fak na siwos ke kostia kasa simet siya sriksrik na kaywa sin medinge kostia ra na sik na medinge fa sa payekla na ke kai mapatpat machiwaswa si lose pasum na ke mul mapatpat ke malutut singe fak magadindengan kin ke meta sun me ongaye ka malukalo pe pange mama nga kum ininay na ra pa akketeyac kimeto lungol mikos fas angal sino ki angalon kos nga siya na nga kinga reading nga lila nga tutulan na pa pange kita mga enangan mutawaek me loeng na kaya na katfin loeng na ki so kasing mutawaek ki fasal ko siyan nga ngishes human loes nga kuminsom na ki payapal na tuman kumelia malalmet metol ngol nge makia ki mutawaek ki saptalong luo na ba fashrak sa fiyak leke saptalong lakos nge pange kiasma uteka in kaksakin nga kuminte patatyang inta orela oye magate me ta akshikyaten na ki oralas na sin metwiyesha mayen kikatoreklok na sin me Mwet masunong inkaiyen at teman main siya o siya rin LEUM GOD. In fact, nimetingan ki pel met lokalo klom sunong inkaiyen. Nimetingan ki pel eltikalkal. LEUM GOD ele etala kumengan kun. Ele tiya lang siya. Pinoing siya ele tiya sangkay na siya. Nara nga kuminin na kadin naman sin kun la. Katpangon mo may kat Kunokon lala kadengan kin kipel met lasha sun kan oyeng tema wosi na mo lalmet metlu mga aksaf yung sifak mo ni met lela met kuluk inak force nga yekom
animate soxilos. Mayan wangin finchaklan siem met koluk na kipel fasha. Wangin mailakmut na ke. Nara katwin loan ke esam kin lang afakla. As meluti tolngol na fon bang naklongol ya singe pa akketeyac mo me met koluk inde akfors nga yekom animate soxilos. Masih aktol ngolnge fakmo talik na di komin akfala LEUM GOD esnakin dokosha nimit asu kinasin metsia lainalos. Weto inge sanain kanausiakle ye komalin akilin laman ungaye makain taka sinkat ma sintokosami. Aktol ngol singe eltakain akkelemina sis kadin kain etain sang sin LEUM GOD. Na kikatetain sana kencang sin LEUM GOD usi penasis kadin kain me akin kadin te plesha met ma patatan ke ungayeng kasha pa ngeseyak kadin kain rakelo sa proi pa ngeseyak kesha mayen esamkin la kapa si makade sumna ke me malutu chinge kapa singe pa kadin chulela oye makadin auliaka kadin syuko ye makadawi syuk na ke mold mapat-pata. Na paneng para malalmet metol ngol nguta ka el matawag ke sapta alkos ta fosalkos ta fosalkos singan el matawag ke aklongol to lusi bangan. Siene ke longol luo el matawag ke sapta longol luo ke sokas. Ang amay pangan mga kanakalimig ke setyan daun lipan Pinaskasa lum na ke kumakkalimye nakasang Tigin wan kasa nga rake set yan ngay flokon na pela kung chipa tago rala fagalongan. Tingin umang preset kaya tigin el patla kate longon tukun sanulen flok tigin kate tapan kung
Well, kulomal lap ke pelching wana nga kalamya nga fin trak tikin treskalen akollah dan follow na ke fakolo si lalinga tikin treskal tikin treskal kal ingin na kal tikin langan siklat lu ka koslia bangan tikin treskal el arsh el jake me mic na talo ingin na to bangan malitima uskat me fashion na ke pelching mandine ke shette fakolo singan finne ka terela uye ka to kadin taga bana kalimye ngashen me lesnem tolu mai taga akfashia insang poin malututche ka fakolo sina uye ka phone na yan ketasta abangan lesnem mai samram kunya nge na ke malututa lesnem me mashime da bangan kadin summarize ye akketeyac lal Jesus son baptist kadin summarize ye akketeyac lal Jesus son baptist wana ka dakkalan ye marichingan daga ke meto singal siye fosit kortna ke singal me kortna sipe fosnomon na ke long lakos summarize ye akketeyac lal Jesus son baptist uslais ne tolunga wikom litu le falen na ke tosta ke de sipe flo lie mo lututche tigin na daga fresh ke tosta to lesin emak luoshan pangan akketeyac la efo fulche Jesus criticize yo akalim la wangen kalim ke evaluation lalos the kaini kel son baptist akketeyac la efo wangen kalim lan Mwet ne fulche ma Jesus the criticizing ke elos fin fela wangen kalim lalos kel masaya sing well son baptist na wana akalim ya meto singal si we meto singal ma akketeyac ke me Tuesday, Wednesday, alle karingen uise akyohkye yok bellaskarin som shibet dig deeper into this sapta singal chika din tagana ke lesinem ikachne aktolu singan bangan konek sie Mwet akaringen sie sin sie in akketeyac komin long tamol in long tamol kunyen chikya. In other words, relationship me partner alom in akketeyac komin long te mol kun ma fakya ke pacl connection with in karingen sie sin sie in akketeyac komin long tamol kunye in chikya kum long na kum mol kun na wana tik interest ke lakyan mi ke liti lalo yika kat na phone na in the same kat na phone na call si phone na kat nina na kadin time kat pel na kayo bangon sie sin sie akketeyac kat ke cash mon lan kat ka broy tiginet bangon yang ya broy ke el bang yam sing lakalam yana ship me oyen my lash kana ke me lolal fun lasha na faxila la pa el la nga shukya fashana oye gonge el fatla bange na pange mashi mainan ta kai metliki mana kai wo akketeyac na pa nga bringin tila focus na ke abange machinga ta ga akketeyac na nge na porongo na nge na nan mol kun mai lakkalam men palisine mak tolu sinen you need a partner in Christ in wikom akketeyac siayen pena matain kiyo man katolik tu man partner longan pangan tigin makil el akketeyac tamnal shirley akketeyac al cham from senge
tigin mekil ka tram mishing partner lo mani nakkay kum ke kaslan ka te kum te porongo mo kana o molkun apangan lais nem tolungan meto singal chi somri din no fon na metongan meto singal chi akkay kum mo fin sak ka din follow akollah na ke tiwo wo ma tigin treskal data ka ke tosta akketeyac tametiga sum kalia data ka na ke outline ka fakloyan ke pensinge tigin treskal ka da flow na pelo na sum lo malap Lumalap kaya kita yung udal lipan. kal alle kalam na pay pren kulo Kalam nga na na naki lazy names to luma malututan nga siyak na kyan kumakataya ketari. Why ale yokshipe ka din me matalal fungi inner circle lash ke matalal fungi in megate menale pas matakan kasangkat misingi la mask mamasikyak nga kadin sham lash in mine pang masay ka ta tema in perakin kati na nagi ipluo si mai ta ka ke malutut singi makate ngusi ke proy kashalan kadin kashakat ke apa मैं तो सिंगल सी फसित को के सिंगल में को पाइप सी मेतान ए शाम के मत साप सिंगे जॉन बा रको मैं लेसन एम सी मेत कन को मकले मिंगन नारा मैं एंची मैं एता को बा कदे ता के कैश सिंगे सेलिब्रिटी पा कता सिलोस पलोम सिंगा पा कुम दन फकला Pafuri klom si kat na fak mo Hollywood star ka met ma peng ke shidel sports ka kama ka met lutut mange celebrities mama ale mange a celebrity si peta ka ke pacl ta ke met ke som na role ta ka wo yakin mai zen pa John Baptist melo somin long ke ka somin kona ki role pa ka ta ka ta ye ke na el pa a oye Saflah si ma sikyak compare el ke malutu chinga na ke me oye pelal Samuel na is a last of his kind pa fo singa singe singal mi ko jet ka ta ye ke fasong ge long la ko jet ka sham ken ke oye lan lem mit orekma usrnguk pa ta ka sham ken ye ka na fasong na ge long lu ale na sham ken ma ji ka sham ke nge ingeien forla for someone ke long lu failure shilalos elos tiana forla ligi makuru klalos long dolon ke long la kos ke katte forla ligi makuru klas ke ngai fa ka sapa no enan mana fushesh ta SEC le kat na in hell na kadin na me shiki kadin shungya madutut ngai in kat kadin kain shamman na sindalik nata siya. Mandi siya sign mo, alak kalim yela. Dalik nata siya tafay laliki ka tafin mga si fan. Dalik nata siya nga, nan ka matalawrek talik, nakat na bababa usla, kasi akan natalik ka na sin church ya, na sin kata. At talik, papa, parents laim Alay yok siya kadin loang nagemang, kadin for laliki makulukla siya. Upe, tasak ta fact mo ke pelsi sikya ka nga kumin sana rin ka din sikyak nak mo na silke. Men banasik nge. Tamad nga siya ang kiaksok nge. Dahil tenay tala may sikyak na silos. Tapa, nga fact nga te fakin may play scary tactic ka may mata nga fact mo kayo nala. Panga kita mamasikya ka. Having said that, panga mga ke share on sugulan dalik youth nge na katfa aksafi kalya ke prailash ke magatash ke. Pinakain pa sikyak ngat sa pe na ke operation mga kadin andila pa kain sikyak evin ko flan na dari kade amo stakluk akollah da pa kena daliban ngamo me kalpangan albangan lumalap oh sisakluk sangwen ay sel tigin matyang
Loading interest call. Tingin usumyak gulo malap. Kaya bangan matlas siya tala pa aksafila program larso. Tingin kung gulo malap. Okay, we may kulacnsap large. Tamlan sila tingin mekil we in Srui malap kaksakin kapel singe. Ngay arasam from inkalya laga nangasang na sila tingin na naro. Te aksafila kasi proy. Naro. Aslan met nagawa ko gulo malap finsa ka bakatin facilit. Wo taga ke akwakulan kat katasta nagat me taga long akketeyac tigin treskal nage metosngal si. Arge belchinga gulo malap katlan mo gawa awla may kulacnsap lowos gawa ka KahsInKol. God bless you and your family. Belchinga the flotnal tigin treskal. Tigin Well, klamalap tamlipan nawi ko min kali taga ni lasha. Kadin kain fashalik esam ke menanak singe. Kadin shilela na ke auliak. Kadin nget lalie na ke mul mapat singe. Sham ko masin talik na siya siya ulasha. Pray kesi sin si lasha. Nasin matwiya siya matili matlala. Pang may factory ka ak ko was koswin dip siya luti lasha. Katitagain ka ice cream. Katagain bakak maswas pailan ka ata. Kain da ka beta fakama direkta orekma lasha pa in fakak maswas pailan ka atma. Paipan nata siya kalaminasisha. At kung malab sin kat ke kat ekin met inkaiyen inkaiyen ekolog ke aslo wasin wikata. Naknas wiyangan kali ke proy fat fashion dip. Antay ni proy. Kat sifil pe pasta yetom kat flat lash. Nushe the kalan ngan metalumin wikat ke fashion dip lasha. Nanak manas wikat karangan siya ulasha. Akketeyac desla. Oana kayo matagayin. Akmusiyekat. Kaksakin. Nosyen vulwas kinuktukin maunlash ke fashion dip lasha. The kalan ngan metalumin wikat kolkat. Kinem when not in Jesus Christ kaplan. Amen.